Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kanagtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Nena, tinagagat nga ubing. Ado, dagiti kaay-ayam ni Nena. Kanayon da amapan agay ay ayam. Ngamadmadlaw, dagiti kaay-ayam na akalaat nga agpakada. Uray no maya ti panagaayam da, agpakadalata ni Nena. Iso, adamdamagan, dagiti kaayayam na, no apay akalatlatan nga agpakada kat agawidan. Iti may nga aldaw kat. Nena apo, nadalusam ka din jay kusina. Wan Lola, pinunasak pa yung tilamisaan. Isa ka anam nga roden tilamisaan, ta sumangpot ni Lulom. Kat meriendaan tayong jay pansit alinuto ta. Wan Lola, inak pa'y alaan tiwali si Sirwar. Sigurado ang magustuhan ni Lulom day ta pansit alinuto ta. Paborito na kat ti pansit. Nena, Oh, anya ter aramidan nyo ditoy. Amkwa, umay milaang kitaan. No anya tiar aramidam dito'y balay da lolam. Nena? Umunag kayo, yamam mo kayo kan ni Lola. Umay kayo. Lola, agdadagiti kay ayam ko. Alakit na saya at apok. Magtugaw kayo, Beng. Lola, iso ni LJ akay ayam ko. Nalaing nga agtaray. Isumot ni Cecil. Nalaing nga agdaniw. naimbangal daw yun, Lola. Naimbang nga aldaw yumat, Lola. Ay na, maragsa ka na makakita ka na kayo. LJ, kan Cecil. Kanayon na kayo nga istoryaan ni Nena nga apo ka. Amuyo ka di? No ape ang nagawid ak itay? Uray no madamati panagay ayam tayo? Isong nga ti kahit may atakwatan, Nena. Takilat-latan na nagpakada ka nga gawid kan. Ngamin, umay kutulungan ni Lola nga agluto iti pansit. Ay, paboritok ti pansit, Nena. Uray siyak paboritok ti pansit. Nang runa no ni Lola dagluto. Ala, Ubeng, agtugaw kayo. Taidasaran kayo iti kaninyo apansit. At the carrots na day ti pansit. Ammom ka di, LJ? Siyak tinagukis ka ng slice iti day ta akarot. Ha? Ay, wow! Nalaing ka nga roden nga agukis iti carrots, Nena? Wan tunggal agluto ni Lola. Siyak di ayaban na nga agukis. Ilaok na ngamin iti pansit dagita. Nagkagat kamot din, Nena. Wan o anya, naimas matlaang dayta? Win, Uy, Nena. Mabalin ka di nga hirit kami? O sige, ikan kayo. Agawit kami, Nena. Agyaman kami iti impameriendam apansit. Ken, at dapay impabalon mo kada kami. Iso nga minti ko na ni Lola. Ado nga minti inluto na. Iso amang yawit kayo. O sige, agyaman kami, ha? Agkikita tayong tumanan ijay plaza inton bigat, Nena. O sige, Cecil. Bye-bye. Bye, Nena. Rina, inwaramanan ni LJ dagiti ay ayam nan. Saan na pa yan alpas ang naglaba? Urnusak manon, dagiti na iwarang ay ayam na. Kat may bagakan kwa nga ornusan na dagiti ay ayam na. Kastamot ti bagbagakan kwa na lakay. Ngam dinak mat dengdenggan. Ay, Abid lang tayo, bak. Amang ano, nakiayam man ang dadyang ubing. Talaga nagpartak ka tumaray. Intan dumakalak. Kahit ko tagbalin niya atleta nalay nga tumaray. EJ! Ha? EJ! Ha? May kape man dito. Ni Dadim, ay ayaban na ka. Ay, May kape dito. ibang nak manan.
tumaraya kon, tapno dinak may baon, titakan. Ayanan ngay ni LJ lakay. Maraykit din, idi ayaba. Ay, kunapon kat. Di namanan kaya ti may baon. Malam to manan na sumangpet. Ay, kasanon ngay, dagiti nakawara nga ay ayam na diti salas. Sapay ada bisitak inton madamdama. Wala. Siya kung timang yurnos ka dagiti inwara na, bakit? Suruan man ngamin day ta anak mo amang yurnos ka dagiti ay ayam na. Inton maumaak. Jakon igat-gatangan iti ay ayam na. Kasi gayam ni LJ anya Cecil. Apay, nena? Idi nga minayayaban ni daddy na timmarayan. Ay, talaga akas dyan ni LJ. Saan na atultulungan dagiti naganak na? Si Kangay, Cecil. Tultulungan mo't dagiti naganak mo? Nakasursuro akan ka, nena. Idi na amwak atultulungam ni Lolam. Tultulungak mo't itan dagiti dadakkel ko. Ay, talaga? Wen siyak itan ti agkup-kupin iti nagturugak. Imbes nga gungat ni mami, nakaisa man. Taamukon ako pinan tinagturugak. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Wen, kan, siyak matan ti agin inaw iti nanganan mi. Iso adadadi kan mami, naragsak da. Taamuk ka nun ti agtrabaho ijabalay mi. Napanam, LJ. Apay nga itay ay ayaban na ka ni dadim kat kalaat ka kano ati maray. Mami, Bakit? Di mo ka yung ungtan dito, ubing tamang-mangan. Oo, sige. Mangan ka pa'y. Ita, agmay-may sa kan amangan. Tawan kamit ngamin itay, anak ko. Apay, napnapan na maya. itayan ti kay ayam ko, daddy. Hindi ka unay umad-adayaw. Tani asidag tayo dita highway. Sapay nagpapartak, dagiti aglabas alugan. Aha! Nabirukak mo't laingan ti paglamlamangan nyo adwa. Nalain kamot gayam nga agbirok, nena. O anya, da kayo matan ti aglamang. Tasyak ti mang birok kada kayo. Ay, agawid akon. Apay, nena. Inak man ang tulungan ni Lulak. Imbilin na ngamin itay amapan ko tulungan. O sige, bye-bye. Bye-bye! Agsublikan numalpas at tulungam ni Lolam, ha? Amok nga damanan ipaaramid yung kanyak, Lola. Iso ang nagawid akon. Wen, apo. Umay ka, tatulungan nak amang urnos ka dagiti badbadom. Wen, Lola. Nasken anasinop ka kadagiti badbadom, apo. Isinam dagiti short pant kan t-shirt. Kastamot dagiti sweater mo. Tapno nalakam tulaang amabirukan no kasapulam ida. O sige, Lola. Kupinam ana imbag dagiti badom. Tapno saan amakusukusaw. Wen, Lola. Kasta ti aramidek. Ay, apo, mala, panawan ka pa'y dito'y ata mapanak agida. Ay, madiman nga minan, tiriknak. Agsakit ka kadi, Lola? Saan? Dahito la siguro nakaro apudot ti panawon. Sige. Lepasam day tayo papaaramid ko kan ka. Lumalpas mo, mabalin kan tumanan amapan makiayayam. Apay nga ta nga aking gaitakat awan pay ni Nena. Wen nga rod. Saan lang nga rod ngayon may nakayayam di kalman. Awan man itan. Anya nga ta tinapasamak kan kwa na. Ha? Ni Mami. Ay, ayaban na ka. Adaman iparamid na kanya kon. Umay ka man, LJ. Tumaray ka manan. Ingkakit di tulungan ni Mamim. Saan mat anarigat ti ipaaramid na? LJ. Sige man langan. Tuladam ni Nena. Naayat at tumulong ka ni Lola na. Nasaya at tay may kaadagos. Kunak no tumaray ka manan. Agsukat ka, tamapan ka igatangan iti sapatos mo. Ha? Agpaiso, mami? Wen, uray no kanayon na kami nga itarayan ka ni dadim no kasta nga ibabaunda ka. Igatangan ka latta iti baro a sapatos mo. Yehey! Aggagagat kan tumat nga roden, Wen. Wen, mami, aggagut akon. Nena, isumat lagayam asaan kan amaki ay ayam kada kami. Tanatay matgayam ni Lolam.
Juan Cecil, awanan ni Lola. Malabingitan na kitipo puso ni Lolam, Nena. Makipagladingit kami, Nena. Agyaman nagkada kayo, ha? Kasano itan, tawanan ni Lolam. Mapanak agyan ni Jay Balayda na ng kantatang ko. Ha? Di, umadayo ka, Nena. Kayat ka di asawan dayta? Asaan kanton ang makiayayam kada kami? Naladingit kami nawan ka, Nena. Saan kayo ang madanagan? Umayak tulat na makiayayam kada kayo. Agpatuludak to ken ni tatang ko iti tricycle mi. Ay, pakaraksakan mi No umay kanto dito'y ang makiayayam kada kami. Amom, Nena, tinulat ka. Tultulungak mo itong dagiti naganak ko, kadagiti trabaho iti balay mi. Kasta ka di, LG? Wan, kit malagsakan da daddy kan mami. Ingatangan dakpay nga ron iti baro asyus ko. Ay, mayat ano kasta? Kasano daytan, Nena? Awan matan ni Lolam anang isurukan ka kadagiti trabaho iti balay. Isu siguro asinuruanak ni Lola kadag iti trabaho. Tamo na adumteng ti aldaw apumusay. Nalagan tirik na apumanaw. Taado dagiti insuro na kanyak. Nagragsak kayam tagay ayam. No ado dagiti kay ayam mo. Wan angam, agpakada akon. Ni, papanam. Naibaga ngamin itay ni Mami nga agawid akadagos. Takadwaak amapan makipalengke. Ora syakmat, agawid akon. Ni, papanamad nga LJ. Inakurnusan da kitay ayam ko. Nalagip ko apin manawak manin itay, kat jak na iurnos dagiti na iwarang ay ayam ko. Kasta ka di? Kasano kan, Nena? Agbati kan nga agmaymay sa dito'y plaza? Wanan urayat ni tatang ko. Sukunan nak no madamdama. Umuna kami nga raw din nga agawid, Nena, ha? Bye-bye! Bye-bye! Agkikita tayon tumanan no bigat. Gapo kaninena ubing, nakasursuro dagiti gagayem na. Atulungan dagiti naganakda kadagiti trabaho iti babbalayda. Bueno ubing, ditad tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.